India ka dok no bu ma cholak ching na ngau kham ala lim leng yang ngonang tui myang leng balan ching na leng bu ngau kham ala lan parliament ka ya tui myang leng balan ching na ngau kham ala lim leng yang ge the Bharatiya Nyaya Sanhita BNS the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita BNSS and Bharatiya Saksha Adhiniyam BSA Hadawlana Indian Penal Code 1860 the Criminal Procedure Code 1973 and the Indian Evidence Act 1872 ngau kham lan nan lai na lengbu ngonang ngau kham ala lan ayak ha balan jing na chudai bu phai victim centric hayang technology cha lon na tai bu ya phan ma moilan de shu bu hay mai bu lam chung lak jing na lengbu ngonang hadaw ngau kham lengbu a samam sa lan ta bu lam ma hayang ngin mayang yeben ba ngau phan tam lak jing na lengbu ngonang leng yi bu ya phan the foundation of reform leng ngo bu jalak pa leng tai lak jing na chailei bu change with continuity chailei bu shamai bu lamma hayang alam khak suwa ngai dam nang bongbong na myang bu nyui da awang na lailak prioritized focus area British hipak mebu ngau kham lan lay yibu juwan ala he technology cha lo na tai bu ya phan phai phe na lengbu adversarial system bau bu ba he yakha ba accused and victim muini allow ba third party tang da ngau phan ya lak ching na tai bu oklak appellate judicial structure amai ba court ma ngau phan bu yemong ma siyong bu ba court te tai bu oklak hangi ya phan ma ngau phan lak basic premise bracket ema hango yebau cha se wong nang ilak presumption of innocence bracket p ma yebau cha jisi ka ma pau nang cha se ilak saki amai standard of proof beyond reasonable doubt hayang bracket c ma saki phalak hangi burden of proof hadawlan omnang pau bulan jingna ngau kyang ki lengbua hango yichai ba hakamu angnang pau apena ngau phan bu mai bu yelak ngau kham general defenses hakamu ngolak puisoi Shauma Indian Penal Code 1860 sangok bu the Bharatiya Nyaya Sanhita BNS hadawa lainang hadaw mai sing yalaklan overview section pongsai column tanga bhai matat ngonang pau bu offenses alam ta pau tamnang sections panmatu ngoya chailai tamnang pau bu alam delim bhai ma lem ma kap nok ma hibak salo za anglak alam angnang pau bu alam tatat ma lem ma sajai na tang fine siyong se yalak alam angnang pau bu alam taw bhai ma lem ma satan bu sajai haku hai phalak pa alam angnang mandatory minimum punishment pau bu alam vok ma sajai na pangha tui lengna tamlak community service ngau kham ayo anang salient features electronic hai digital record hangam menglak hadau chang inang sako nyu halanda tui meng leng bu chang chapter ala hanang ngonang lo lambu hai yo anai nangang bu attempt to abetment and conspiracy chang chapter ala cha hanang ngonang tai sang yang
tui myang lingbu hai tui langbu tui lingbu tui show Organized Crimes and Terrorist Act cheng nya na ngonang ku lai balan chừng na yu na lingbu ngau kham ngonang hingjing ka da lan da India ma tui myang lingbu lan chừng na tembu ngau nang pau bu akhui nyai chừng na sa jai na pang ha tui community service lưng na tamlak cheng nang BNSS hadawa show ma Criminal Procedure Code 1973 sengo bu hadaw nan lai na lingbu ngonang Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita hadaw ma singa yalaklan overview sections pongsai khonga taban bhai ma cha ngonang sections ala tu phai subsection taban bhai ma tu paw ngonang khui nyaya nyan bu provisions and explanation ala tabli phai ma bli paw tamnang akan taban bhai ma nga ma audio video electronic chun bu cheng ibu ngonang akan taban bhai ma nga ma hibak it bu timeline cheng nyanang alang ba ngau kham me bu ngauleng provisions pan ma bli wunyanga ngauleng kho cha phai ma tinyit ma nyit leng yi bu ngonang ngau kham ayo anang salient features saki yamlak chingna for recording of evidences audio video electronics chun bu ngolak pho ang bu lan lak chingna chan bu hai cheng chap bu nyan lak cheng nyan ngonang ngau phan mai phalak chingna nam no lak cheng inang tui pau bu chingna pang ha tui community service linglak hadaw chingna ngau phan ba magistrate landa wong pha bu ngonang 0 FIR EFIR senior police officer landa tong bu hai yamlak investigation wong pha bu alam sing bu kadalan forensic expert lan ma bu jambu yalak it bu hibak phai su tong bu hai yambu investigation solak wongbong hayang ni khocha ta tokta ngau phan ye soba yanglak 0 FIR hadawa hangi si egama lebu chama atu ngai bua digit ma ngai lak yang hayang boy maya ba isi gama sausi ba mon headquarter ma ngolak yang hama digit te yata ngoba mon police station de FIR pha bu oklak oba hak phalakai mon police station osia 0 FIR registered na menglak ayanga hadaw FIR digit osi de sunlak ano EFIR hadawa hangi si gama electronic FIR hadawa FIR police station de pay nyan yafaya boyoy email me yisi gama WhatsApp me SMS me hadawin ki bu me o sun bu oklak pha bu oklak hadaw cheng inang police custody awang ba ni panmanga ngonang tau me bu ya phandal la yang ni tbli or tawok sa iyang yong bu ne ni tawok yisi kama tatu ngolak ngawlan pha bu nyik bu hai tong bu tuisau lili electronic communication hai audio video system jonlak tuimyang lingbu ma ombu tuihenan de bombu hai tikbu search and seizure aneo tikbu tuhenan list lingwan da ngo bu sakilan witnesses sign na myang bu lili videography ma haku yalak hadawa mandatory wangbang pan yisi gama life imprisonment phajang pau bu ka da police officer ngau tongbu statement ya paigama ngau phan ba judicial magistrate haku record na menglak hadawa mandatory
police tongbu report hai allow lai lili police station ma bu magistrate te shon bua electronic kayo shon bu oklak pau bu hai ye pau bu lili halan hipak mong ma ngau phan solak se itpu ngonang samam se solak case summary trials and bliss hadau lan chango nyana ngonang tongbu hai yambu investigation hanga tainange se ibu ngaulana ngau phanbu lan hai yakha balan victim lan da pongdambu ngolak state government SP rank police officer jada hadau ngau kham ching special magistrate ne appointment lak wong phanang India atma tui bu namang ma electronic form ma chan pu hai ching che pu ya na tamlak bel ma ngailak hai ching che pu nyanlak bel pon alamo khui nyanang nang Bharatiya Saksya Adhiniyam BSA Shauma Hadawa Indian Evidence Act 1872 sangobu Hadauma Shinga Yalak Lan Overview Section Pongsai Khocha Tinyit Ngoklak Section ENO Subsection Wok Pau Tambu Ngonang Khui Nyai Idambu Allah Nga 5 new explanation Pau Tambu Ngonang Tuisau Allah Nyi New provisions Pau Tambu Ngonang Kongkum saya Tawem Bli provisions Lengayi Bu Ngonang Alang Mabu Section Wok Ano explanation Bli Winyangge Iyo Anang Salient features ma haga ngolak lai nyan bu definition of documents jang nyan bu ma electronic record se ibu ngau ala cha hanna tambu ngonang saki evidence jang iwanda chan bu ngaulan electronic ma daudege statements received electronically se ibu ngau ala cha hanbu ngonang electronic hai digital record lili awangba saki primary evidence na nyanwanda semai buwa ma chonlak ngaulan pawa ngona secondary evidence chu me ibu yak nyana phabu alam singbu kada expert adam jing saki ie documents lili the tok lailak hadau lili pawa ngona electronic or digital sakiya ngau khamma ya oklak shu bone menglak hayang chon na tamlak hadau o mangonang natan bada kulang ma saki jane I sakonyu mengbu oklak tui meng lingbu phai jam sa bulan accomplice saki mai phabu ma phogama hadau ngau khamma shu bone menglak electronic evidence submit na mengwanda comprehensive certificate cha phai phalak sibu hadau schedule me pawa ngonang puisoi